Dobrodošli na 42. književnu manifestaciju Odzivi Paunu u organizaciji Narodne biblioteke Užice. Manifestacija je ustanovljena u čast zavičajnog pesnika Pauna Petronijevića. Podsjećamo da je Paun Petronijević rođen 1936. godine u selu Ribaševina kod Užica. Bio je jedan od najobrazovanijih pesnika seljaka. Prvu pesmu je objavio 1953. godine u Užičkim vestima. Dvostruki je dobitnik Zmajeve nagrade za poeziju. Nakon njegove prerane smrti 1962. godine, trudom njegovih prijatelja novinara i braće po peru, u Čačku izlazi njegova prva zbirka poezije Pastir traži dno neba, a zatim i Dobro leto u izdanju Užičke kulturno-prosvetne zajednice, koja je i ustanovila ovu manifestaciju. O njegovom pesništvu pisali su najpoznatiji književni kritičari, pesnici, esejisti. I pola veka od Paunove smrti, neke njegove pesme prvi put dolaze do čitalaca zahvaljujući svitku, izdavačkoj radionici Književnog društva Razvigor iz Požege, koja je izvršni izdavač njegovih sabranih dela. Zoran Jeremić, urednik antologijskog izbora užičkog pesništva od 18. do 21. veka, koji je pod nazivom Nebeski ključevi objavljen kao tematski poseban broj časopisa Međaj, Paunovu poeziju vidi kao nezavršeni lirski krug, uzdrhtao i bujan, vrednosno neujednačen, nastao više u neosimboličkom nadahnuću svoje pesničke generacije, u znaku je posvećenosti prirodi, čulnosti. U Ribaševini, rodnom selu Pauna Petronijevića, od 1972. godine održava se književna manifestacija. 2 godine kasnije, sa sedištem u Narodnoj biblioteci u Užicu, osnovan je književni klub koji nosi njegovo ime, čija je uloga između ostalog bila organizacija ove manifestacije. Od 1977. godine lokalna zajednica poverava odzive Paunu Užičkoj biblioteci kao kulturnom središtu i čuvaru zavičajnog nasleđa. Prema propozicijama koje je 1988. godine književni klub Paun Petronijević usvojio, književna manifestacija Odzivi Paunu održava se svake godine s ciljem da se afirmiše književno stvaralaštvo na području Zlatiborskog okruga. Zbog epidemiološke situacije, 42. odzivi Paunu održavaju se online. Bez obzira na odsustvo živog programa, Narodna biblioteka Užice prvi put je u prilici da okupi pesnike iz celog Zlatiborskog okruga u pokušaju da, prema rečima Zorana Jeremića, rasplamsa prerano ugašeni plamen unutrašnje vatre Pauna Petronijevića. Program Odziva Paunu uređuju bibliotekari Narodne biblioteke Užice. Do sada je na ovim susretima gostovalo preko 100 pesnika. Organizacija ove najstarije književne manifestacije u našem kraju realizuje se pod pokroviteljstvom grada Užica. U prilogu pogledajte izložbu na kojoj ćete saznati više o Paunu, njegovim stihovima, manifestaciji i podsjetiti se nagrađenih zbirki poezije od 1988. godine do danas. Po mnogima jedan od najboljih savremenih srpskih pesnika, Petar Matović, rođen je 1978. godine u Užicu. U Beogradu je završio studije srpske književnosti, piše poeziju i eseje. Živi i radi kao profesor u Požegi. Zastupljen je u više antologija u zemlji i inostranstvu, a pesme su mu prevedene na 14 jezika.
Objavio je 4 zbirke pesama, Kamerni komadi, Koferi Džima Džarmuša, Odakle dolaze dabrovi i dvostruko nagrađenu Iz srećne republike. 2017. godine dobio je Paunovu nagradu, a 2018. nagradu Branko Miljković. U već pomenutom broju Međaja, Nebeski ključevi, priređivač Zoran Jeremić u predgovoru kaže da pesništvo Petra Matovića obnavlja veru u blagovesnu moć poezije, da modernim senzibilitetom nagovesti i sakralizuje pitanja o razumevanju sveta i vlastitog mesta u njemu. Deponija Evrope. I live on the Balkans. Govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry. Objašnjavam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista. Vetar diže rub suknje jedne preplanule Nemice, dame u godinama sa etnođerdanima. Slušam tvrde glasove što izgovore imena zemalja čije jezike ne smem više da razumem. Montenegro, Kroacija, Bosnija und Hercegovina, Serbija. A primetna je obnova monarhije. U cvetanju jorgovana srbijanskih varoši, feudalizam neoprostivo stiže ovog proleća. Tešim se kako trgovina ide, kako ide piraterija diskova, kozmetički proizvodi. U centru ovog malog grada na jugu države ubeđuju me da je preko granice istok, a sve je u mešanju slogova Chinese, ciganskih i serbijanskih. Sunce je u lavi zapada naglo zašlo preko moje usne. Grizim i od svraba, skupljam robu, odlazim sa trga ne okrećući se. Iza mene praska, žubori, glagolje, stranci i domoroci. A ima li rešenja sem ljubavi za Balkan, oficijalnu deponiju Evrope? Koridor. Putevi se rasprostiru kao talog u prevrnutoj šoljici kafe. Haotične vizije. Automobili u špicu. Naglo razmržavanje pantličara po cestama. Članak sam ogromnog parazita, s uživanjem udišem naftna isparenja. Mir posle posla. Ono u čemu bih mogao da zaspim snom pravednika. Agnus Dei. Zrake bleskaju o metali haubu. Lome se o munjevite branike. Torzoji iza šoferšajbni, neumorni portreti iz kancelarije sa šaltera. Sećanje. Bez razgovora, rutinski. Zglob, pečat, retrovizor. Tu ih spazim. Istorija koja te na autoputu prestiže, bez migavca. Kakav idiličan prizor. Puši se asfalt. Putari u fluorescentnim kombinezonima. Drum drhti od mašina u izmaglici miholjskog smoga. A strašan je ovo koridor. Kilometar sat sudbinski opominje na svetove u koje prelaziš, sad već iskusno, poput hodača na žici. Neću o Auschwitzu. Ne fotografiši, savjetovali su me pred put. Pusti neka te obuzme, ponese. Molitveni šalovi viseli su u vitrinama, nestvarni bez pokreta. Priđi sa strahopoštovanjem, slušao sam. It was fun, rekla je studentkinja iz Amerike na izlasku dok se objektiv uvlači u telo kamere. Svetlost reflektora cvetala je na staklu. Iza su bile tone ljudske kose. U povratku kući ljubi me djevuška, vodič u kompleksu, tada osetim prašinu kako silazi joj sa odeće i kože i preuzima naš stan. Piši o tome, kaže poznanik, to je dobar motiv. Pod osvetljenjem ne bleska ni jedna čestica, ništa. Iza staklenog fronta guraju se koferi. Posebni popusti prevoznika na povratne karte do Osvjenćima. Planina obuće u vakumu iz jednog koraka nestala bi. Nikada se ti džonovi nisu istrošili. U malom gradu nisam imao izbora nego čitati o holokaustu. Sada živim u Krakovu. Svuda su suveniri. Neću o Auschwitzu.
kada pomislim na zavičaj, zaćutim. Radmila Petrović rođena je 1996. godine. Odrasla je u Stupčevićima kod Arilja. Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu. Kao laureat 42. Limskih večeri poezije objavila je zbirku pesama Miris zemlje, a kao pobednik 22. poetskog konkursa Desanka Maksimović zbirku Celulozni rock'n'roll. Zastupljena je u zbornicima, online časopisima, a učestvovala je i na čitanjima poezije u Beogradu. Radmilinu novu knjigu pesama pod naslovom Moja mama zna šta se dešava u gradovima objavila je Enklava, izdavačka kuća koja podržava i promoviše dobru i drugačiju literaturu. Otvorena je za vrhove svetske poezije, ali i za sve autore čiji je rad osoben, drugačiji i hrabar u odabiru tematike, forme, bilo da je reč o debitanskim knjigama ili delima već afirmisanih pesnika. Upravo takva je i Radmilina poezija. Progled su šume. Srne nisu prilazile domaćinstvima, viđali smo ih kad krenemo uz brda da beremo šipurke za džem. Jednog leta tata je zajedno s livanskom travom pokosio lane, u sumrak je planina zaplakala. Od tada sam uvek hodala ispred kosačice, pomerala tek rođene zečeve, zmije katapultirala vilama, od tada nosim prokletstvo šume. Tvoje srce srne, u mojim očima vidi žute lovačke pse, umesto prstiju noževe kosačice, ne možeš više, javio si, noge mi je zajedno sa senom mama jutros položila kravama. Trubači. Moj deda nije bio loš, malo feminiziran. Pričao je, pazi se ljudi sa svetlim očima, pio petrolej i živeo dugo. Voleo je babu kad je umrla. Komšija Jove zavideo dedi kako smo ga mi unuke oplakale, zato je u amanet ostavio da ga isprate trubači i da opletemo kolo. Igrali smo, neprestano udarajući u spomenike. Dok su gradska deca pokušavala da budu cool, meni je Jove najlon džak punio slamom i gledao kako se sankam iz livadu. Nije umeo da čita i piše, toga se stideo, govorio, nije bilo mogućnosti, more rado, nije bilo ničega. Jove, ja čitav život znam samo za školu, a ništa me nije naučilo. Srećko Gujaničić rođen je 1978. godine u Novoj Varoši. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je kao novinar u Glasu javnosti. 6 godina je volontirao u fondaciji Čovekoljublje, obilazeći osobe zaražene virusom HIV-a i obolele od side. Stečeno iskustvo pretočio je u roman 10 pozitivnih ptica. Profesor je filozofije Novovaroške gimnazije. Dobitnik jubilarne 30. Paunove nagrade za zbirku pesama Sećanja na imperiju 2018. godine. U počast Paundu. Styx, ta reka hladna i pliva se uzvodno, a pregaziti je ili prijeći bez kelođi i dinara, zar nije stvar principa, ne sudbine, u koju je verovao, čini mi se, i sam imperator. Godine su prošle. Razapeli smo Boga i saznali da postoji sloboda. Svet je sad mirniji, noć svetlija, zvezde bliže. Ali ta reka, taj bol i trauma prve smrti i nestajanje u pepelu bez prava na probu, zar te ne diže kosu na glavi, dragi moj Ezra? Zar te ne čini osjetljivim ludakom pre nego genijem koji čezne za širinom okeana, mnogo manje nego za kavezom, čeličnim, toksičnim, vrlo intelektualnim, skrivenim od pogleda i vekova na svega 5 franaka vožnje taksijem od kućnog praga. Druga pesma se zove Borges. Jedna od najnezaboravnijih rečenica koje mu je bavljanje književnošću podarilo, Borges će vezati za izvesnog Engleza Hudsona, opisanog kao pronicljivog hroničara Argentine i ćutljivih gaučosa.
Pisac Purpurne zemlje otprilike kaže da je u svom životu često započinjao učenje metafizike, ali ga je u tome obično sprečavala srećna okolnost. Zamišljam sredovečnog Jorgea kako čita tu rečenicu jednog vedrog prolećnog dana u Buenos Airesu na nekoj terasi uz jutarnju kafu i miris soli koji donosi vetar sa mora. I kako, gospodstveni tužan, saznaje dve teške istine. Da čak i pri dnevnoj svetlosti sve teže razaznaje slova i da je proklet svaki čovek kome je metafizika sudbina. Nova Varoš ne bi bila to što jeste bez pesnika, bibliotekara Vladimira Dulanovića. Rođen je 1965. godine u Varoši, gde živi i radi. Piše pesme i priče. Njegova dela su objavljena u više zbornika. Objavio je 2 knjige poezije, pretežno ljubavne i Kada sve ovo jednom prođe. Bavi se glumom i režijom. U lokalnom teatru režirao je 30-ak pozorišnih predstava. Klupče od mastila. Kad bi nekako moglo, povučeš prvo slovo za uho kao nevaspitanog dripca u bioskopu. Pa reč po reč, stih po stih, nežno. Kao što paraš stari singavi džemper. Krmeljivo, zeljasto komšijsko mače da se zaigra pesmama mojim. Zbog jednog odlomka iz Čehova staneš u kapljicu krvi čokotare, između 2 sklopljene strane nečeg od Čehova, bilo čega od njega, i probudiš me zveckanjem caklenika, mirisom soca, zifta i mraza. Nad zaboravom kote se bore i šušte nadani sani punjeni helijumom. Zovem se Batalpričan i ne sećam me se rujnog i ljutog i neravnodušnog. Ti brljivi, nikad. Nikad mi nećemo vidjeti Moskvu. Žuravlji, Janu Frenkelju zbog sna. Uljanim nebom kriču ždralovi, u snove guste i užarene. Kad drhtaj prođe, šapat kad mine, jecaj me stane, eto i mene, eto i mene. Da je pesništvo privilegija, govori nam biografija Mereme Džigal iz Sjenice. Mera je diplomirani inženjer elektrotehnike i telekomunikacija. Radi kao profesorka u školi. Pesništvo kao način života ne može da priušti svakodnevno, ali povremeno može. Čast nam je da ovom prilikom njeni stihovi prvi put izlaze u javnost. Kadifa. Tmuran dan iscuri kroz kišu i vetar. Loša vest se zguri, prišunja kroz etar. Čudne misli teku tiho kroz hodnike, potoci u reku, ljudi u hronike. Jedan dan bez sunca, još juče je peklo, pad posle vrhunca kao da je reklo. Trunje sati sipi, kroz oči sa kišom, srce da prekipi, traži nešto krišo. Zavolim kroz prozor zbunjenu kadifu, drsko jasni prizor, inat sivom šlifu. Prikladno obična, neprikladno jarka,
prosta gospodična, dvorišta i parka. Šušanj orijenta, meki prasak boja, pratnja, nikad lenta, usput uvek svoja. Suknja balerine pored trotoara, kostim letnje bine i mlada i stara. Kiša joj ni suza ne spira dezena, ko starinska bluza po tu surove zena. Odjeh sevdalinke, nagoveštaj sveta gde boje su krinke, a srcem se cveta. Otmenost lažljivu oko joj ne krije, čarobnu kap živu laticama pije. Kap ko suza blista, svetove odrazi, nestalna, a ista, stoji, a odlazi. Tek kapi na cvetu, a potope barke, ljudski hod po svetu, istine i varke. Tu kap za ceo svet u oku sakrijem, nespremna za let, ni da je popijem. Obred Dodić, novinar i književnik, rođen je 1952. godine u Svojdrugu, opština Bajina Bašta. Član je Udruženja književnika Srbije i Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Obred je jedan od osnivača i prvi predsjednik književnog kluba u Bajinoj Bašti. Pokrenuo je i uređivao književni list. Intenzivno se bavi proučavanjem i istraživanjem prošlosti Račanskog kraja. Iz pera ovog autora potekli su radovi objavljeni u stručnim i naučnim časopisima, monografije, hronike, turistički vodič. Autor je preko 300 biografskih odrednica istaknutih ličnosti u biografskim leksikonima Zlatiborskog okruga i Račanskog kraja. Poeziju i prozu je objavljivao u mnogim književnim listovima, a do sada je objavio 3 zbirke pesama: Borjanice, Hrast iznad kuće i Sunčana nedelja. Zavičaj. Izgubih sanjive reči usred zavičajne trave i više ne znam šta su leptiri, ni gde su zvezde nevernice. Na pustoj stazi tragovine borave, ne raspoznajem u cvetnom vrtu ni ptice, ni zenice. Kuda to beže moji voćnjaci i njive? U praznoj kući škripe vrata i nesanice, i dan i noć podižu senke sive, uzalud pevam svoje posljednje rečenice. Vetar mi stao na dlanu između zvezda, zelenim jutrom lečim 100 rana, dok je trajala ljubav na vrhu nebeskog gnjezda. Tražili smo se u pesmi prvog prolećnog dana. Nađa Đoković rođena je 1994. godine u Užicu. Bavi se pisanjem, pevanjem, komponovanjem, umetničkom fotografijom. Autobiografskom karantinskom pesmom uz Mozartov Turski marš postala je poznata u regionu. Njen snimak se munjevito delio na društvenim mrežama uz pozitivne komentare oduševljenih slušalaca. Član je Balkanske poetske unije, književnog kluba Ivo Andrić u Zemunu, književnog kluba 21 u Smederevskoj Palanci i Udruženja književnika Umetnički horizont u Kragujevcu. Nađa je autor 3 knjige poezije: Zar ne veruješ svojim očima, 4 vatre i Zapeva slavuj doba svitanja, čije će se drugo izdanje pojaviti u ovoj godini. Često bih, kao slučajno, da svratim na onaj naš minut, što mu nema kraja.
pa se zaboravim. A sat vratim i zamolim za 3. šolju čaja. Da, i ja žurim, autobus kreće i Božja sila od posla me čeka. Ne ostajem dugo, kamo sreće. Dobro, može kafa, sa malo mleka. Ne, neću da sednem, treba mi stići. Nije mi bilo u planu da dođem. Treba mi niz ovu strminu sići. Dobro, može kolač, pre nego što pođem. Često, koji sad nepomično stojim. Čekam da pozoveš na nešto slatko. I vraćam vreme da trenutke brojim, da tako večno sedimo. Na kratko. Mirjana Stakić rođena je u Vladičinom Hanu 1973. godine. Završila je Filološki fakultet. Zvanje doktora didaktičko-metodičkih nauka stekla je na Učiteljskom, danas Pedagoškom fakultetu u Užicu, gde je docent za užu oblast srpski jezik i književnost, metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Bila je višegodišnji član redakcije i urednik književnog časopisa Međaj. Član je Udruženja književnika Srbije i redovni član Matice Srpske. Pored stručnih monografija i udžbenika za osnovnu školu, objavljuje poeziju, kratku prozu, radio drame i romane, od kojih su pojedini dostigli više izdanja. Njena poezija prevedena je na više jezika, a roman Anina priča objavljen je u Americi i Turskoj. Dobitnik je međunarodne nagrade Rosetta World literatura i nagrade Ana Frank za ukupan doprinos književnosti, a posebno na polju kulturne saradnje i razmene na Balkanu. Pročitat ću vam pesmu iz moje zbirke Ptica Rugalica koja je izašla prošle godine u izdanju Beogradskog viteza. Pesma se zove Sprovod. Umrla baka iz stare kuće. Mali sprovod i bez tužnih lica. Unuk negde u svetu daleko telegram šalje, brži od ptica. Sveštenik čita dugo opelo. Ljudi cupkaju s noge na nogu, već razmenili lokalne vesti. Popili, pomolili se Bogu. Plače udovica iz ulice, na svakom pomenu sebe žali, kao da su joj svi pokojni bili rod, uglavnom nisu se poznavali. A stara kuća temelj potresa, jecaju podovi trulih greda. Vetar jauk do groba raznosi, vlastitu smrt ostaje da gleda. Hvala vam. Rasim Ćelahmetović rođen je 1945. godine u Priboju, gde živi i stvara. Podsticaj da se bavi književnim stvaralaštvom bila je nagrada Vesti iz Užica 1966. godine. Autor je 4 zbirke poezije: Preprane vatre, Zimzelene tuge, Kazivanja u crnim gujama i Pisma sinu Samiru. Izbor iz njegovog poetskog stvaralaštva sačinio je Petar V. Arbutina. Ubrzo nakon toga objavljen mu je i izbor iz celokupnog književnog stvaralaštva pod nazivom Alkatmeri u bašči sudbine, koji je priredio Faruk Dizdarević. Zastupljen je u više od 35 antologija, zajedničkih zbirki i tematskih knjiga. Dobitnik je brojnih književnih nagrada, a pesme su mu prevođene na mnoge strane jezike. Član je Udruženja književnika Srbije. Bavi se književnom kritikom i eseistikom. Uvek je bio rado viđen gost na odzivima Paunu u Ribaševini, a ovo je prilika za njegovo virtuelno gostovanje.
za vodom bi krenule obale, rahmetli babu Hasanu. Ne beru se vijekovi ko grožđe, sjaj je zvijezda varljiva za oko, život ako mjeriš prema vodi, sve je plitko i sve je duboko. Nema kraja što početka nema, istina je prapočetak laži, svijet ko svaki tamnim vilajetom, taj uzalud svjetlo će da traži. Smrt je sjeme za buduće žive, obale su putokaz za rijeku, ko ne spozna čaroliju trena, zalud traži tajnu i u vijeku. Vatra cvijet je u poljani tame, a dan nemoć u trajanju noći, zvijezda ako ne pođe za čelom, nikad sama cilju neće doći. Starost biva da se vrijeme žali, zbilje treba shvatiti ko šale, uzalud je vrijeme ustavljati, za vodom bi krenule obale. I pjesma Lin. Muška nam se sva djeca rađaju, muške ruke krševi su zvali, rijeka treba da je ženskog roda, a mi našoj muško ime dali. Rasla rijeka sva mušku struku, rasla pleća sandžaškoga sina, a u njedra, kad bi pijan došao, primala ga razbuđena drina. Budio se od teškog pijanstva, vremenom mu bistrilo u glavi, nezasidan kao gorski vuci, grlo kido preplašenoj Savi. A sada ga živa zazidala, u sred srca zaboli mu branu, ono muško čim se ponosio okačilo po vrbovu granu. Prijepoljac Rade Babić rođen je 1971. godine. Do sada je objavio 6 knjiga poezije, i to Prolazak kroz crveno, Kraj filma, Kad vreme pojede ljubav, Sve se ćutanjem završi, Uspavanka za naivne i Portret jedne zemlje. Kada smo ga zamolili da nam pošalje svoju biografiju, rekao je, to je to. Ostalo je po njegovim rečima klasika. Pohvale, zahvalnice, nagrade, učešća na raznim manifestacijama i u nekim antologijama. U sebi nosimo istu želju. U sebi nosimo istu želju. Sve su se bajke završile. Sad ćutimo. Na ćutanja nismo navikli. Ovaj karavan zaustavljen je. Tu smo pred samom pustinjom i više nismo ratnici, već napuštena deca što čekaju sunce na jednom od onih zaturenih perona mladosti. Sneg je pokrio i moju dušu, nema nikakvih tragova. Dok gledam ti oči, gledam u tugu, kolonu pokislih svatova. Ljubavi nikad dovoljno, samo se lopovi provlače. Tebe život lomio, ko dete još vruće, pogače. Gde sad stati na crtu i kome? Pusti da se po tvoj kaput moji prsti sklone. Mi smo posljednje ptice na nebu, na nas čekaju kavezi. Podvuci me kao najlepšu želju i dodaj malo svetla toj senci što ti na ramenu leži. Nismo još isti ostali, sve drugo se promenilo, naivni su se prodali, jutro je poklone podelilo, a mi nismo bili tu, ljubili smo se na snegu, otkrivši po ko zna koji put da u sebi nosimo istu želju. Stara planina. Postoji jedna planina Sine. Stara je. Takvo su joj dali ime. Tu ti anđeli kad dođu sa puta, spavaju umorni sve do jutra, po ivaskom cveću prospu snove, vreme zaustave svojim dahom, samo reke slobodno teku, ali nije reka rod svakom.
Postoje sine neki ljudi, gladni su. Priroda u njima ništa ne budi. Oni su sine crni iznutra, ne mare oni za tvoje sutra. Ceo svet vide kroz brojke. Ljubav i vera tu ne postoje. Za njih su sine samo motke, jer se oni Boga ne boje. Oni bi htjeli naše reke da ukrote, da stave u cevi, da i svake kapi novčić iscede, dok ne unište sve što vredi. A onda dalje, u novi pohod, dok na svijetu ne ostanu samo oni i taj otrov, njihovi prazni milioni. Strahinja Kes rođen je 1992. godine. Iz časopisa za umetnost i društvena pitanja pod nazivom Afirmator saznajemo da je odrastao u Kosjeriću, Lazarevcu, Rudovcima, Prkosavi, Novom Sadu i Beogradu. Završio je 2 fakulteta. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i Filološki fakultet u Beogradu. Strahinja voli alkohol, poeziju i žene, mada ne uvek tim redosledom. Trenutno živi, pije i piše u Kosjeriću. Čovek za šankom, dugim koliko i kazneni udarac u fudbalu, stoji do prazne čaše na koji je pretplaćen poručenim pićem. Stoji i vaja vrh cigarete od stranice piksle gušeći u plamenu. Vaja u nešto nalik tupoj olovci svakim narednim dimom, u sebi ispisujući reči nikada izgovorene. Čovek za šankom do prazne stolice u kafani, u gradu u kojem 3 godine duguje čoveku 50 evra. Čovek u gradu van kojeg je propio 10 puta više, prokockavši sve, plače. Ovaj me dan dočekao slobodnog, mada nisam siguran želim li slobodno treznovati, dok se stari prevrće u grobu, dok živim i puštam druge da umru. Sve sam zvezde padalice utrošio na tebe i ruka se na tvom ramenu zamislila, zaboravljajući da smo sada prijatelji. Neću te poljubiti, ali snažno zagrliti hoću, da te u sebe utisnem i setim se koliko si značila, kada jednom ne budeš značila više. Naposletku mnogi završe sami. Ne vidim ni poraz ni pobedu u tome. Verujem da niko ne mora ono što ne želi. Ali neko ima mačku, ili 2 ili 3, neko ima psa ili kučku, a život često zna biti jedna. I tada se pojavi neko ko kaže da će sve biti u redu, ali taj ne zna šta priča. Jer niko to ne može znati, možemo probati jedino da budemo u redu sa svim što nas čeka. Naposletku mnogi završe sami. Nije to nešto o čemu treba da brineš. Nije to ono što treba da te plaši. Razmisli šta ćeš sam sa sobom ako uopšte uspeš da dođeš do sobe. Pijan od lažnih nada i obećanja na kojima si odrastao u nešto što želi biti otac kojeg nisi i suprug kojeg majka nije imala. Pustio sam bradu da se ne vidi gde si ljubila. Nisam više mogao da žalim tvoj gubitak. Trebalo je nešto da nadmaši ili bar izjednači onaj osjećaj bespomoćnosti i praznine, pa sam uništio stihove napisane prethodnih godina. I sada se osjećam dobro po pitanju tebe, ali jako loše po pitanju svega ostalog. Nagrađivan za poeziju i delatnost u kulturi, dugogodišnji saradnik Narodne biblioteke Užice Milijan Despotović, kolekcionar i priređivač Paunove poezije, izvršio je selekciju zbirki poezije objavljenih od održavanja prošlogodišnje manifestacije do ovogodišnjih odziva Paunu. Gospodin Despotović će obrazložiti odluku o dodeli 32. Paunove nagrade. Dragi prijatelji, odzivnici Paunu i njegovoj poeziji, 32. je put proglašenja dobitnika uglednog književnog priznanja Paunova nagrada. Trenutak je ovo kada
na najuzvišeniji način činimo naklon Paunovoj pesničkoj galaksiji, gde će zasijati još jedno ime laureata koji peva na pesničkom tragu onog koji je žurio krajnjem svemiru, svestan da svaki udes i teskoba gube trku sa poezijom u koju se premetnuo i naš Paun Petronijević. Okolnosti da se ove godine nećemo okupiti kako je to tradicionalno bivalo u njegovoj rodnoj Ribaševini nije poraz manifestacije i duha kulture, već još jedna Paunova potvrda da smo svaku vrstu pošasti uspjeli da pobedimo na Paunov način. On je pevao u danima i noćima borbe sa žutom gospom. Mi to danas činimo sa koronom. Kada god čitam i mislim o Paunu, dakle o poeziji u kojoj se on obraćao kao cveću stvaralačkog duha, amanetno, zasej mi vrele ruke, ja vidim to mnoštvo pesničkih ruku koje se rukuju sa rukom bele tajne Paunove, koja je ispisala veliku pesmu, belu penu i ovekovečila malu pticu. Ta mala ptica danas je ovde, na ramenu onog koji je sav svoj književni opus, a prvu knjigu poezije Spis vedrine objavio je 78. godine, potom slede brojne knjige poezije, eseja i razgovora, kolumni u listu Politika, ali i studija o njegovoj književnoj produkciji, ispisivao duhom Paunove poetike. Kao pesnik i kritičar promišljao je o Paunu, besadio na književnim susretima, govorio njegove stihove, knjigom pesama ponad rukopisa, koja grafički ima i naslov Ad opisa, simbolično govori i odonut, kao da besedi sa Paunom koji ga je prosto dodao na listu laureata nagrade sa njegovim imenom. A Paunova reč se ne poriče. Nisam je ni ja porekao, mada sam kao selektor i ove godine imao veliku dilemu. Strah je to da se o nekoga ne ogrešim. Ipak verujem da Paun pravično misli da manifestacija okuplja pesnike koji svaki ponaosob zaslužuju priznanje sa njegovim imenom. Prosto, svi su nagrađeni i to je motiv da pevaju i u svoje vreme i oni stanu na tron budućih laureata ove nagrade. Pesnička produkcija pisaca sa Zlatiborskog okruga u književnoj sezoni 2019. i 2020. je bogata. U užem izboru bile su knjige pesama. Malo pre nego što će sunce zaspati Andrije Markovića, u kojoj se pesnik na najbolji način u ime nas odužio Dragiću Petroviću Medošu, umetničkom ugledniku koji je likovno opremio sabrane pesme Pauna Petronijevića. Knjiga Ptica rugalica Mirjane Stakić, Poslanice drugom i drugačijem Radomira Andrića, Moja mama zna šta se dešava u gradovima Radmile Petrović i zapeva Slavuj Nađe Đoković. Potom Tako razgovara sa mnom moja duša Nade Jordović i ponad rukopisa Miroslav Todorović. Opredelio sam se da laureat Paunove nagrade za ovu godinu bude pesnik Miroslav Todorović, rođen 46. godine u Trešnjevici kod Arilja. Pesme ove knjige delom su nastajale baš u Trešnjevici, gde pesnika čeka i ispraća samotna rodna kuća, čije prozore niko ne otvara, a metafora tog pogleda se raspršila negde u vidiku, više u slikama zašlim u vreme. Možda su ovde uneti potonji opisi, da bi tako ostali osvetljeni videlom pesničke jave. U prirodnom okruženju svega starog, posebno stabala rovite snage koja se opire oluji, Todorović osluškuje biblijski treper reči. Pesnik se poistovetio sa stablom u Vrleti kada je poželeo da o njemu napiše pesmu i sebe je počeo da pronalazi u istoriji poezije. Već jer svako drvo u ovom kraju je poezija za sebe, a pesnikova uloga je taman tolika da to uoči i da to zapiše. U brdu tišine mnogo je skulptura i drvenih starica, polomljenih, koje Žižak i Mahovina nude poeziji po onoj Heraklitovoj. Život je kratak, a umetnost je večna. Tako će Todorović stihom ukazati na skulpturu od krošnje stare jabuke. Ne kazao joj ime, ali odgovori koje stvori. Slomljena krošnja svedočila je o poruci neba, a jabuka, pa bila je čuvar kuće, kaže pesnik, dočekivala me kada sam iz belog sveta u crnu samoću zavičajnu dolazio.
ispraćala bez reči u kojima se sve čulo i sve više bila je kao pesma što iz života nepogode u tišini beline bez reči opstaje. Dakle, ovogodišnji dobitnik Paunove nagrade je Miroslav Todorović za pesničku knjigu Ponad rukopisa, koja je objavljena u izdanju ravnatelja iz Niša. Moje iskrene čestitke i zahvalnost organizatoru književne manifestacije Odzivi Paunu u Narodnoj biblioteci u Užicu, ovogodišnjem laureatu, ali i izdavaču, koji je u rukopisu prepoznao ovu vrednu knjigu i dao da se ona na svet ugleda. A mi se vidimo i do godine na Paunovim danima. Biće zdravlje u rodnoj Ribaše. A vički plavi anđel, videlo nebnih visina skući se u tvome liku, u ime Otca, Duha i Sina, pa sada zemaljsku priliku, stoji smerno ispred zida, sa stihom ovi najavi, stihom što rane zemlje vida i poje anđele plavi. Ko zemaljsku Boga prima, jer reč utešnu tvoju čuje, kroz pesmu ovu vekovima. Žuborije sjaj moravice, vetrovi što nas pisom huje, u svemu plavi tvoje naše lice. Životna, idem ka svetlosti zavičajnih brda, idem kroz reči, priče, knjige, živim, listom, opadam, spram videla zavičajnih brda. Prolaze godine, životi, knjige, ove uzdah stanice. Idem ka svetlosti zavičajnih brda, život tamo diše na poeziju. Evo magla sam nad planinom Malič, zagadana ova slova oblake, obasane svetlošću brda, spram koje se rukospis života otvara. Moji posedi, moto stihovi Jovana Hristića. I vidjet ćeš isti suri predao što će ti reći, nigde nisi bio, ništa se nije dogodilo. Vraćam se večno odlazeći, gradinam Malič ostraš, dočekuju me senke brda, iz nigde se vraćam sa uspomenama u knjigama poezije. Starac i stranac u rodnom mestu, u reč se slije bol, sada kad sve je sećanje, ćutanje i slupka događaja, nit pesme, sene nevidljive, reči. Stihovi žive tišine, daleki gradovi, planine, reka je Afrika, moji posedi, svi ti vidici, obesim nagledni ponad planine Malič, žudnje sena u spisu zavičajnih ćutanja, ali bez glasa i moga i tvojega. Ako je poezija drvo koje posmatram, nisu li ove reči lišće sa tičnim pojem koje slušam u zavičaju posle svega. Ali stići će jesen, opašće lišće, zanemeti reči naše, u stvarnost drugu otići. Iza beline ogledala prizvaćete glasom večne istine posle svega. Ako je poezija drvo koje me posmatra, nisam ni ja onaj lištak trepet što u sutanju jesenjem lirski opada u misla tvoju i biva smislene tišine posle svega. U lirici lišća što lista i opada i čitava se budućnost, čuje crno, a crno je sabralo sve boje za crno svoje. Pesma koju niko nikada nije napisao. Moto je stih Miloša Crnjanskog. Najbolje su one pesme koje nisu napisane. Danima, vekovima razmišljam o pesmi koju još niko nije napisao. Vele da je Tagore na samrtnom času molio Gospoda da ga još ostavi životu, da napiše pesmu koju je želeo. 6000 pesama bili su pokušaji da se napiše samo jedna pesma, pesma unutrašnjeg zbivanja. Od prve pesme koju na Pećinskom zidu ugarkom nasta pesnik da poruči da je sve što će biti već bilo. Reč je o pesmi koju još niko nije napisao. Savršeno je kao jutarnja svetlo što tamo noćnu, univerzalno bistriju sliku dnevnu koju onaj pećinski pesnik okom stihova u crtež večnosti pretvori. Verni moj čitaoče, ako čuješ samo svetlost i dašak i stihova koje u sebi nalaziš, poezija je našla svoj dom. Život što kroz vekove ljeska se ogledalo tom, tvom i mom.
Posle književne večeri posvećene laureatima upita me novinarka za književne nagrade. Moja lirska duša treperila je unakolo. Skoro da se čuo života uzdah između ovih stihova, vetra dašak tek, a oduvek. Moje su nagrade pesme koje sam doživeo. Izlazak sunca ujutro julsko ispred rodne kuće, slušam ptice se glase, a vetar od vekada misli drevne, sve vremena čarlija. Zašto zboriti o takozvanoj slavi, kome reči o prolaznosti u šaputu lisija skrita je istina, života roman između dva stiha, u slutnji nikad zapisane pesme. Stranice tišina i sećanja samo, nagrade su lirike moja jutra ova. Ali posle toliko knjiga poezije još se nadam stihu, što će mi u večernjem rumenilu među zavičajnim gorama pokazati put u pesmu o tome, pesmu čije se reči obasjavaju i plavetno vidika dok nas prizivaju. Paunova nagrada obuhvata plaketu, sabrana dela Pauna Petronijevića i novčani deo. Direktorka naše biblioteke, Dušica Murić, razgovarala je sa ovogodišnjim dobitnikom i uručila mu nagradu. Poštovani gospodine Todoriću, ja vam želim dobrodošlicu prvenstveno u naš grad, a zatim i u Narodnu biblioteku Užice i ujedno želim da vam čestitam dobijanje Paunove nagrade koju Narodna biblioteka Užice dodeljuje godinama unazad. Ove godine situacije, svi smo se susreli sa situacijom, sa pandemijom koronavirusa i na jedan drugačiji način realizujemo ovu manifestaciju. Manifestacija se tradicionalno održavala svake godine u Ribaševini, rodnom mestu pesnika Pauna Petronijevića. Ove godine smo odlučili da to bude online, ovde u Narodnoj biblioteci Užice, ali bitno je da ova značajna manifestacija ne samo značajna za Užičku biblioteku, nego i za ceo Užički kraj, da se održava, da živi i da na taj način čuvamo sećanje na našeg pesnika. Još jednom smatram da je ova nagrada otišla u prave ruke, što potvrđuje i vaše preko 20 izdatih knjiga i brojne nagrade koje ste dobili, tako da vam još jednom čestitam i nadam se da će ova nagrada upotpuniti samo vašu dosadašnju kolekciju nagrada, a pre nego što vama dam reč, želim da se zahvalim i mojim koleginicama i svim našim saradnicima koji su učestvovali u realizaciji ovogodišnje manifestacije Oci i Paun. Preobražaj pesnika Pauna u ptici pesme. U tebi umetnosti i poezije tražim utočište, jer ti makar malo za lek znaš, za pokušaj da se maštom rečju ublaži bol. Stihovi Konstantina Kafavija. Pesnik je redak gost na zemlji. Takav je gost bio i pesnik Paun Petronijević. I Paun Petronijević je slučaj za čuđenje, kao što je i sam pesnik čuđenje na ovom svetu, kao što je i pesma plod truda i čuda, kako kaže Ana Ahmatova. Godinama je njegova zaostavština, književna imovina, čamila i zlila u tami neke škrinje, da bi došla do pesnika Milijana Despotovića. On se nesebično posvetio poeziji ovog pesnika i posle skoro postoleća od pesnikovog odlaska započeo štampanje njegovih rukopisa. Da priređuje, da se duhovno saživljava sa njegovom poetikom, sklapa i razgovara s pesnikom čiju poeziju određuje sintagma veliki prasak reči i poezije. Jer život ovog pesnika se još za zemaljskog pretočio u pesmu. Kako poezija i muzika imaju kosmičko svojstvo, tako se i u ovoj poeziji nalaze teme koje to iskazuju. Otuda i naslov jedne od zbirki Krajenjem svemiru žuri, što sugeriše i metafizičku sudnost zemaljskog. Knjige su počele da se pojavljuju u nedoba, dok se na ovim prostorom odigravala drama takozvane tranzicije. Rane strašnog raspada zemlje nisu zarastale, a kultura i jezik su se našle prve na udaru, ostale da tavore, prepuštene same sebi. I onima koji žive za književnost, za kulturu. Podsjećam na reči Winstona Churchilla, koji je izrekao prilikom rasprave o budžetu za ratne operacije, kada je traženo da se sredstva namenjena za kulturu daju za vojne potrebe Engleske, koja je bila u ratu sa nacističkom Nemačkom. Churchill je tom prilikom kazao: a šta ćemo onda braniti? Ali u ovoj zemlji, na brdovitom Balkanu, kultura je vazda bila u drugom planu.
Niko je nije branio. Ali i pored toga, stvaralaštvo opstaje. I zato ovaj susret, ova nagrada, da nas posjeti na Bogom danog pesnika Pavla Petronijevića, da opomene da nam je poezija potrebna kao hleb nasušni. Jer pesničke nagrade su kao crveno slovo u pravoslavnom kalendaru, kao onaj sunčev zračak koji iznada zaviri u tamnu ćeliju isposnika. One nas podsjećaju koliko na pesnika čije ime nose, toliko pominju na prolaznost. Kazuju da je poezija duša čovekova, ona čestica koja po Hazretu postoji u čoveku, čestica što šivi i razređuje, pročišćava i uzdiže čitavo naše biće. Bez nje je ljudski život bedan kao život divlje zveri. Jer poezija je tkivo od kojeg je naš život stvoren. Ostatak je zaborav sušti. Mrtvo slovo, jer sve što vredi zapamtiti u životu je njegova poezija. Bez čega poezija ne može, to je život i smrt. Bez čega život ne vredi, to je poezija, kazivala Isidora Sekulić. Danas, kada je na ove prostore zinula i jala i vrana, kada su prave vrednosti potisnute, kada jezik naš svakim danom nestaje, kada se knjižare zatvaraju, a kafići otvaraju, kada je sve u vlasti kapitala i novih bogova uličenih u novcu, kada je sve manje čovjeka u čovjeku, jer je obezdušen, obezljuđen, jer mu je dušu to pesničko osjećanje sveta uzela ideologija zvana novi vrli svet, svet koji je postao orvelovska životinjska farma. Orvelov svet se povampirio, nastupila doba velike zveri, novi postmoderni krstaši osvajaju svet koje granice sistemski zastupljuju. Jer ovo vremeno čovjeka je porobila i tehnika, đavo uličen u metalu i plastici, u virtualnoj tamnici stvorio je bezočajnog stvora koji je u vlasti božanstva novca, stvora koji je izgubio sopstvenu dušu. Siguran sam da će božanstvo poezije posle svega, poput kosovske djevojke, vidati rane i spašavati čoveka sutrašnjice. Jer budućnost čoveka je budućnost poezije. Čovjek se od svega najbolje spašava umetnošću, kazivao je Goethe. Kao što se naš pesnik Pavle Petronijević u bolesti vidao poezijom, onom u koju se vaznao. Svog sveta odvela ga je u 26. godine žuta gošća. Ta znak mu je omogućila da svijet vidi iz druge perspektive, da zapeva glasom bistre vode, da nad zavičajnim kajalikom iz postelje raširi krila. Zvao se kao rajska ptica Paun, u koju se kroz pesmu preobražavao. Otuda u njegovoj poeziji motiv ptice. Taj motiv je žiža njegove poezije, ptica kao najljepši znamen. Ptice i voda su bili njegovi sagovornici, što se u pesmi Beli uzvik iskazuje kao lični doživljaj sa notom univerzalnog iskustva. Nasred rečnog mosta sedi prozebla ptica noći, modruga kljuna i nogu slepljenog perja do smrti. Pod mostom teče reka i val mnogi dole će proći, neznano isto će biti ko život običan ove škrti. U zvuku umire jeca i dalekog zova ranjene zveri, koji samo ptica na mostu može dobro da shvati, ko može daljinu neznano da osjeti i tajno da izberi, kad u jednom običnom zvuku zvuk ptice obilati. Bez svega pesma nije imala onoga za svoje reči, da bi posljednju mladost prisnula silni zovom, ti vodo ispod mosta reci, ko će pticu da izleči u ostvarjenoj čednosti pod jednim krovom. Njegova mala ptica, kako s pravom zapisa Ernjanin, je prerasla u višeznačnu parabolu u kojoj se može sagledati sav život pesnikov i smisao života. Ptica i voda boje njegovu poeziju, šire tematske vidike, postaju pesnikova vera. Nije li ta ptica njegov anđeo života koji će ga na kraju okrilatiti i prevesti s onu stranu u večnost, ona koju nam priroda otkriva. On je bio pesnik života i prirode, a poezija je kao priroda, sve je u njoj beskrajno duboko. Izlišno je pitanje, da li je Pavle Petronijević bio veliki pesnik, jer on je bio bogodani pesnik. Znano je i zapisano da pesnici svijeta pišu jednu pesmu, da od Iskona kazuju isto. Od Homera do Pauna, do pretpusnika ovih redova,
Kroz različite teme palimpsestno-pesničke duhom pesnici svoj dah unose u kosmos sve pesme. U muziku vasiona unose svoj zvuk, smisao, svrhu i nalog postojanja. U toj pesmi je Paunov glas koji čujemo iz šuma tičih krila, iz bruja prirode, čiji smo samo dašak. Inspirisan prirodom i zbivanjem u prirodi, Paun nam iz njenog šapata izdvaja one šumove, glasove i slike koje je nosio u sebi, emotivno doživljavao i riskim izrazom transponovao u pesme iz kojih saznajemo prastaru istinu da je čovjek samo njen dah, da u životu sve iščezava i da je sve kratkoveko. Ponekad konkretni opisi u čitaocu izazovu pomisao kako bi se morao osjećati drevni mislilac koji je slučajno nabasao na aleksandrijsku formulu koja dokazuje zvezdane istine koje je on celog svog života posmatrao svake noći, a za koju je znao da su istinite, samo ne je znao kako i zašto. Ali to je samo put da se uđe u prostore Paunove poezije i spoznaju znane istine koje traju kao i sama poezija, jer poezija ne menja ništa, ona živi, ona je život. Samo nebo može da zna da nam je poezija danas potrebnija više nego ikada, kaže Ben Okri. Potrebno nam je neugodna istina poezije, potrebno nam je njeno posebno insistiranje na čaroliji slušanja, a iznad svega u pometenom svetu u kojem postoje oružani sukobi, bombardovanja i ludost verovanja da je samo naša strana, naša religija, naša politika ispravna, potreban je glas koji govori o onom najizrušenijem u nama, glas koji nas čini ljudima. Iz govora Jože Šeferija u Stokholmu 1963. ovaj tekst se slivaju reči, jer ja verujem da u ovom modernom svetu u kom živimo pod tiranijom straha i nespokojstva treba poezija. Poezija ima svoje korene u ljudskom dahu, a šta bi se desilo s nama da nam se disanje ograniči? To je čin poverenja. Bog zna da li ove strahote ne dugujemo nedostatku poverenja. Pesnik Miljković je napisao: ko ne sluša pesmu, slušat će oluju. Vreme je za pesmu koja nam vraća nadu. Vreme je za poeziju o kojoj govorimo, da je se vratimo, da čujemo prirodu i nas iz njenog univerzuma, da je čujemo od svrku od male ptice, onu koju još imamo u sebi. Samo tako, uz pomoć poezije, spasit ćemo se iz ove mreže zvane korona, u kojoj je čovječanstvo ulovljeno. I zato čitajmo poeziju, nađimo ono što je pesnik Paun tražio, do neba u očima onih koje gledamo, koji nas vide i slušaju. Kao što znate, znači Paunov nagradu čine plaketa i komplet knjiga, pored novčanog iznosa i komplet knjiga Pauna Tučinjevića. Evo da se vidite. Još jedno čestitam. Hvala na knjiži, hvala zbog Pauna, zbog poezije, zbog svega, zbog ovih susreta i poezije koja će nas održavati i dalje ostaviti u jednoj, da tako kažem, nužnosti za pesmu i za ovakvom vrstom susreta. Hvala na Ni pesma nije, ni reč nežna, u rasep bačen urlik vuka, ni javka nije neizbežna, u vreloj krvi nož hajduka. Ni pesma nije, ni reč nežna, čoveka koji pticu zove, to je sigurno neizbežna. Belina ova crne boje
Milane nežno, bez majke svoje.